Bagel svakako jeste proizvod za koji je potrebna jedna visoka kulinarska umešnost i nije ga lako napraviti i zbog toga on i zapravo spada u delikatesnu hranu. Tako da smo mi, dok smo razvijale ideju, zapravo imale jedan dogovor, a to je da ćemo prodavati isključivo ono što mi same jedemo i volimo i to je ostalo do dana današnjeg i zbog toga i držimo kvalitet kako proizvoda, tako i samog cateringa koji proizvodimo. Motivisali su nas dnevno politička dešavanja u našoj zemlji, težak položaj žena žrtava trgovine ljudima i želeli smo zapravo da ovom inicijativom mi učinimo ovo društvo pravednijim. Prvo smo rešili problem finansiranja usluga koje u Srbiji, odnosno delimično smo ga rešili, koje sprovode organizacije civilnog društva, s obzirom da država Srbija ne odvaja sredstva za organizacije koje se bave zaštitom žena žrtava trgovine ljudima. Takođe smo otvorili jedan prostor za sve one žene koje imaju iskustvo trgovine ljudima da ovde mogu da dođu i da imaju treninge i obuke kako bi što lakše našle svoje zaposlenje. Nema zapravo nikakvog zakonodavnog okvira vezanog za razvoj socijalnog preduzetništva. Takođe su različite namirnice koje se nalaze na našem tržištu nisu standardizovane na način na koji je potrebno da jednostavno jedna firma održi kvalitet svojih usluga, tako da smo mi morali da se snalazimo i dovijamo na različite načine i evo i do dana današnjeg mi smo se uvezali sa malim privatnim, da kažemo porodičnim proizvođačima i firmama, takođe i sa drugim socijalnim preduzećima koji proizvode najkvalitetnije moguće namirnice koji jesu deo našeg bagela. Kad smo izlazili na tržište, to je bio i dobro isplaniran trenutak i jedna instinktivna odluka. Zapravo imale smo privilegiju da dobijemo podršku velikog broja ljudi koji podržavaju inače rad organizacije Atina i koji inače u našoj zemlji pripadaju armiji onih koji se bore protiv trgovine ljudima. Tako da smo mi za jedno vrlo kratko vreme uspele da napišemo biznis plan, da ga osmislimo i da ga implementiramo u najbolje moguće mere. 70% profita koji dolazi do bagela dolazi zapravo od cateringa i ono što mi nekako iniciramo jesu saradnje između biznis sektora u Srbiji i organizacija civilnog društva, odnosno socijalnih preduzeća. I iz tog razloga smo se mi odlučili zapravo da se okrenemo ka ne samo pojedincima i pojedinkama, već da pružimo tu uslugu i različitim firmama u našem gradu kako bi oni mogli da obezbede za sebe i svoje zaposlene što doručak, što ručak ili neke druge potrebe koje u datom momentu imaju. Mi Bagel vidimo kao velikog proizvođača ogromnih količina bagela na dnevnom nivou. Vidimo Bagel kao rastuću kompaniju. Vidimo Bagel kao prostor za zapošljavanje dosta osoba, kao prostor za treninge za osobe koje nemaju taj prostor na nekom drugom mestu. Vidimo Bagel kao jedan od glavnih brendova Beograda i vidimo Bagel kao opciju za unapređenje našeg društva i jednu inicijativu za društvo po meri svih nas. Srbija bi mogla biti zemlja inovacija kad bi otvorila mnogo više mogućnosti za inicijative poput Bagela i mogla bi biti zemlja inovacija kada bi omogućila aktivistima i aktivistkinjama da grade jedno moderno i inovativno društvo i Srbija bi definitivno mogla biti dobar prostor za razvoj ne samo ovakvih inicijativa, već i politika koje će doprineti da različite ranjive grupe u našem društvu imaju jednake mogućnosti sa svima nama drugima.